Wow. Wamara kubona ibiduga bimanuka ukamenya ngo bigiye gukomera abantu NGF New Gang Films. Umwotsi w'umuyaga mazike. Mwabagabo mwe. Rabwiye umwaka n'umwaka w'ibikogwa. Ariko wamara kubona ukamenya ngo YouTube urasubscribinga ukamenyeshwa inzogera ugasharinga ukarayikinga sibyo akanimero ngako munsi. Hey. Barakubwira ngo NC Asefiwe Productions mazigiye mubeshwa muhabwa filime z'ibikanitari magabo biraje ngo bihindura isura baba byicari bakavyitunira ko mpaka bigasobanuka. Love and Heist episode ya kanari. Mwibuke boss yaratumye atsigenda mu ndabiri umusore ariko ari icakazi why kukica akazi ariko hano bigiye umuntu azovanga hagomba gukura gose uje mugati kumubehe ubona muhitana. Kumbe irigwa mu dukumi inkundo icari gisuma vyaranze ari mu nzira zo gukizwa rega nta utokizwa ufa kuba babonye abantu batanga ishikanwa ryinshi barakoreka ibiganiro vyabaye byinshi pe. Vore mirakwiye barakurika umusore uko yimanukiye bakiri mu tuntu bivugisha ubundi barakubira ko abantu bakundanye bamara amasata bavuga ikintu kimwe mu buryo butandukanye gusa hano bijyana n'ikintu kizimerega bavuga nekada nuko bimanukiye abana nkubwira ngo episode ya 4 iratangwa inakomeza iyo shene mu bundi malengo movie official ni hano honyine muzokora filime zikaze sibyo andi hose genda mukore desabone muze ngaho honyine kandi mubwirana mu rugo nimba wishaka bati mama mbega wamenye ko kuri malengo movie official vyakomeye banzure cyo guteka bishake bizigire twirabire filime kuri malengo movie official kandi mwumva ngo ni gukina oya gose Johnson kuri kuraba umukobwa w'abandi n'amake. Okay. Sigaye ntinya abanyabujumba rega muri iyi minsi. Usanga vyakomeye. Allo Mombasa Nairobi nuko vyama vyabaye rega bibaho. Igisuma. Kurundi ruhande rero wari gisuma mu ndabe Afrika mw'abantu Afrika byo kwica byarancanje ntihagimaze kwica bangahe unyumvire abara ngo muri isi kosa rya mbere ukora ni kubwira buri kantu kose umugore we ntabyo mwokumva wenyene mugabo burya ntungure mbashora mudogo burya abakobwa no kujyaga guzasha Anjosh. Ano singaza ubuntu uzobiha gute bana nibibaho kuba wariye ku buntu bakuguriye amasambusa baragira migi baramaze mwitondera impano z'ubuntu rega muhungu aragusorera rimwe kabiri gatatu surumva urahabwa ntutange wabibonye hehe kireba umuntu kimeze nk'amaboko arabona murabona agenda amaboko yose akubita imbere ishari rimwe akakubita imico ya rimwe kuba imbere ukundi inyuma niyo gahunda impa nanjye ndatanga nuko rero urajya ukariha kandi ahubwo y'Ibujumbura murabazi ubona ujya mugabo umunsi wo kubiri habujya uramenyekana amafaranga y'ubusuma niyo bagiye kuri hamwe miliyoni nanjye vuba ndakina filime bugiye wereza impamvu nyenize mbiri cyose ntabyaye uragitse neza mwarindira yamanza itari yanyu ubwo mutwire peti yangu ntwaza kigenge jemba numva gose buriya nimba warigeze kuyiba kubera ikiwugura ya utubwaka n'isahani urumva isiniya ku mutwe tayari mukagize ubuntu mugasiga nizo mwijoro bibaho igisuma gisigaye gisecirirwa mugashati n'agatisi mw'abantu muzaba mumbwiye urizi ni kuzina gusa nawe cyabitsinanye nta kintu vuga sana aho yaje nimbe nyene
tumeze neza uze tugende kandi ntuze ufise ubwoba uri ahantu naje nkiba nkakwita abantu mani nta mahoro umunyabyaha rero ndakubwiye ko utekanye uze tugende Tatine wawe nje namwiboheye namwabishije ko pistori ibaje nk'abaramutse ibaza aha burya rero hari ukora utuntu umugabo ugasanga mu makorosi y'ubuzima turakugarukiye hakunze umukobwa ari ivyo iwabo inasenge yamutunze inkobo ese urumva yo gutwara mu rugo bikazokwitwa ngo iki kandi umuntu yagutunze inkobo burya upanika kose burya uramwibuka tu umutima wa guca mu mazuru monje ndahatse ko abantu twangu twashitse kurajukumira Jugume kahita ntinza yakwita yama report igiye gutangwa kwa bosi batagikora akazi aho kandi murakabona munsi subscribe nimba utarafyo ndawuhana muri make nta gahunda uramenya pe uri kurafera uri kuratubesha mu gisagara nta kindi uri kurakora hari abasitse nzu baraziciye barahageze da kandi narusha wishimamye singaho ahantu ahaje mu yindi sura isura yahaje bo bwa mbere siyo yiyi tugende igira nawe reka hape bizo navyo ibi niki ubinjira nawe so bo yinjiye baramuza boretse oya kumengo turakuzi umengo ndakuzi mwana je ne bukozi b'Imana burya je mvuye muri Pentecote mwana ibindi bureka kuzura kozi w'Imana Zorakeko winjijwe n'umwana wa boss wumva uvuga ibikiwe pagasi gusa higa amafaranga muri kamajyamba ariko musore ngo turamuzi ariko umuntu mwaragwanye mwarakereze mwaragwanye mpaka bigasobanuka amwimagira uko nyine yaratumye uraba turinde umutekano boss aba yapanze ku makoko ni hahandi wari wankumbuye ndakuzaniye umushitsi umushitsi namunezerewe mwana nabira umushitsi muko banzera burakina ariko hama tanti nkuko ubibona ngaha tazi n'iryambere mubonye n'iryambere ndakuzaniye umugwe uwo ni umukunzi wanje mwese twashaka kugira mariage allo uyitegerega nasibu ete ntanamwe nabwa kudanje ibintu nk'ibyo byishimye urakoze hama ugena ni tantine wanje ibaze baramutse bamenye ko yigeze kuwakangura ninde umwemera kandi gutwara umugeni tanti muramura abavyeyi atwe twagiye ku murongo raburi muvuze ngo amakaro musange cyacu muragize neza kwiri tantine shari ku matama urumva yakuza atirondereza mu minsi igihumbi ya mbere akivuka yariye neza Kamanzi ya telefone hasi uri icyo nibareza Sandra ndabona murishimye biraryoheye kandi vraiment ni byiza ariko rero umuhungu wanje ko byamaze kumera uko wabaye mu bana karibu iwacu muragize neza guha ikaze gisuma abavyeyi ubu yaturanye gusa umwuga wonyene Yesu ashobora kuzokwisanisha nabo asisiwe Anas Avoka Makamba ariko nyine sanze mba ngahi Bujumbura Avoka Makamba kanatera abantu amakamba niyo gahunda afise uyu musore ego narize ndafise diplome bakara atwe twarize turizi bagura ni dufise bake turi mu kongresa lisanse mugabo mu busuma uyu mwana ja ibaze ko warize mugabo ukangura wiba rega kwiga ntibijije urawe ya ureze mbe tanti kamutari hengo ndamwereka umuntu aho ndashaka kumutuna wo mwiza nzi ko by'uriwe nyene ari bamuhamagare amwibuke abari giye ba muri episode ya mbere twabonye bari bahari nakuze na yatembe ntimushituke nama mari ku bwanyu rega ngo ndabibusibaze nahari filime mo iraba ikajyo mugabo kandi ugasanga habuza kandi baze mariage yewe idafise moderateur aro bahamagaye sana wazani mushitsi sana Listen, tell tuzimana
kiza ngaho reka kubimenyera abashitsi uretse natwe tutsima ntabwo nazanye abashitsi amazi oya Okay. meze neza sawa Banagira ko byanyu rero. sawa abandi baranywa n'amazi ariko twe tuba twaburaye twanabwiriwe ariko n'ikibazo ko filime ikomeza burya usonze uhaga birakurara nabanze ubundi ushobora kwibera ngo uzanye umukwe kumbe n'umukuku ugasanga ahubwo ari muri gahunda zo kuraba wa musi ibyo n'ibye n'ibi ibyo ntanogeje n'ibi nze ndabinoze neza ubuzima burafite diplome ya kakarabeya ngo ariko umuntu akazi ngo araronka aho murumva indi miryango sha utekereza ko ufise ikintu bisoma umufashe kandi bituma ukora kugira ngo ubashe kwibeshaho kumva bari batantine tukibaza impamvu indi miryango bo jewe aho twagiye turongora nako turongora kugira bashobore kubaho kubera iki batubagena tuye ikibazo basi ikibazo murongora ahantu hatarahanya aho mu batindi ndashaka kuronka nk'ikiraka yababwiye ngo burya ngo icyo nyine umuntu akaronka ukuntu afungura n'ukundi kuntu ashobora kubigira n'uwoga imbwa yoga inzungu rega ibaze n'uworongora yorongora ahantu hazima uturaka bwoko ki pardon uturaka bwoko ki kw'ibiraka biri ngaha mu gihugu cyacu ibiraka by'impuzu ibiraka iyo utaragira ikintu ushikako ntugaya akazi uko kaje kose uragakora upfa kuba gusa kaguhemba kakaguha muzara ukazi ufa maskini niyo gahunda y'abaswahili aba no gutibura babuye kwimbamo wese kuyavindura byose vyokorwa mu vyeyi upfa kuba kabonetse ndumva aho ni byiza mwe ukiri ku ishuri nyine wari wasanzwe wize ibintu by'ubuenjeniyeri tati nawe ibyo bibazo byawe ntukizaho uzomubaza hanyuma azogaruka turacyari kumwe aragira cyo ugasanga tantine nawe rega ndabazi ndiko bari ku muntu yokwita akikubura baza kubera kubaza gutera kumenya ahubwo twari tukoba tugende sinzi ahantu yakumbaje yego hari umuntu twese tuvugana iby'akazi nashaka nigire kuri yuko iyi minsi nabukora mu kibo ibyo zazoja tugaruka Sandra azobabwira ahubwo reka tuba tugende tuzogaruka kindi karibu kandi sawa cyose niko ndaguseze nije ndagarutse mu ndabere dezambiri nuko bamanutse sahabo ndigane bari kubona umugabo bamuvuza ku uyu musore koko se wa mukanguzi gakondo twabonye wa munsi oya amaso bwarabesha arabesha waze kwa heri ntari bankunda aba nabise kwa heri cyangwa ni kwa shari mwana ndabira bodyguard bigeze gukozanya ko oya yumvise atanyuzwe avayo bodyguard mabo cyo ikintu nshaka kubabaza ndaza umusore avuye ngaha mu muzi ujya avuye ngaha sinenda munsi ariko avuye ngaha turidondoranye ndamumenye Sandra avuye kumumuperezanta kuva mu mukunzi wiwe sha jiya ni amakenga ujya umusore ugenda mwihweje ashobora kuba yarazananye na bya bisuma byaza kwiba ngaha natwe rega turavyibuka yarigeze kuza turabizi cyaki ngaha kutwiba ivyo byantangaje oya sha wihenze abantu barasa nk'abo wihweje Johnson hamwe na Baraba mbona ko bameze nk'abasukura abantu barasa niko nabivuga tumvise rero mubwira cyanye Komoda na Yuda Iskariyoti n'abantu basa wihweje neza ari gisuma kimwe twagwanye Utiko turagwana Uze bakange rero abantu barasa nanjye nsa na Yesu mu buryo bumwe canke ubundi mu maso cyasa neza n'umusore byasa vraiment oya ibyo sinabyizera ni bya bindi nyene by'abantu abantu barasa je navyo nemera je yani amakenga ubwo uragira amakenga uri umupagasi urahindura iki nta kindi kintu numva nagufasha nyene tumuka agenda ikora ivyo ukora agenda wahuka neza gukundana n'igisuma cyaje ngaha kutwiba ujya musore niwe mabuja niwe yarabesha n'igisuma niba ari igisuma nkora ikirere
Kare Shaya urakoze sindi ko nanyugwa pe none aya ire problem yihe cyenda zonza kubwisha avuye cyavuye mu giki se kandi cyova Nafanitse. sawa cyenzo gushikiriza yari kubisa aragenda da pole pole arakwereka bosi mukuru arangaje imbere abandi akagwi k'ibisambo bana bavayo utagira ngo bajayo n'amezo ya aho babonye hose buryo uzohunge aba nta kintu kizima tubazi ko kuva bavuka kwiga byaranse isuki batera amabavu isipiriyo bayikoresha mu kumena imiryango nabo rukundo babaye ba sharobaro ni guhindura impuzu vya hapa na hapa bazunguruka mu gisagara imbura mukoro umusore n'umusongari ariko ariga gukizwa sasa dukatuko rega dukatuko baratumye bosi ngo ujya musore genda umbarize abari mu biki neza bavaye kaburi kubona bosi uko agenda urakina ndabira n'agakungu urabe nawe rukundo iyo gwasetse gose burya rero mwese rukabasetse ndikanajyo bosi avaye hari kugira cyo ugasanga mu kanya mugiye guhura nande na Nasibu none bosi akabaza ukuntu ibivo baba bodyguard kumbe bakurikiye amakenga yanse guhera sha aya ba bodyguard n'abarinzi b'urugo banarinda mu rugo nyene gahunda nizo bakurikiye abana ilifo ko tumenya ngo uyu musore ni nani ni mutugani bakurikiye ubucece bagitambuka nk'uri ko arakandagira ku magi buhoro baraje we waretse turakuzi wewe bamutamu ntabwo arakumva iminzerere Tubikitse nibiki uko muhoriye girayo genda pembeni Wangu tugeza he turageza he kubaza muri kenam atumutwe wumwikanirana nacamuha ariko mureke nam mugiye mukobwa nta kintu yo gufasha muri ubuzima mugiye mu bibazo ya yeretse gukoma induru aho ntaribi niyo bufise ikiro rica abanyenduru hamagaza abakobwa basobanurire barakubita sha ibazo muna gukubita umuntu utaranajya sha honyura ubutumbo nyine muraza mukira ivyo mutarondeye nta n'isoni muraza kuri ivyo mutarondeye ariko muko uri mubi undabire bodyguard undabire ese muko umugire nabi akazi ni karangiye uko guma hamwe undabire reka tugusobanurire shiva chef ugiye uri mu kibazo bose ni ba chef umupolisi rukuru utagufashe uri mu ikosa yitwa general nuko zara gukubitwa imbere y'inkumi urumva nyene uri kurasarisha uri ti ako kantu mukazi kwa boy kabamo ivyo ni biki uretse wewe kirazira ko umuntu w'umugabo akubitirwa imbere y'umugore oya canke imbere y'abana reka bata ura kugira kirazira gukubitirwa imbere y'umugore kore igishoboka ngo wikure mu gisebo byanka bikunda wewe acha bari
Igire. Wowe. Oh. Kirazira kuva kwizira. Waje afise umugambi wo gukubita. Ngabaje ndetse ngo kurondera. Aho barondera. Uretse. Nei uri gisuma ari gisuma niso. Gisuma niso. Mwana aragaruka. Guca amanota imbere y'inkumi rega. Rega abakobwa banezerezwa n'ubuntu buto buto ukubisa abantu baragukunda. Nawe kugira ngo zo mwemeze ujya nko mu isoko mu bayanga bose ukabataba amakofi. Uri kumwe kandi undura ugahita ukora inyama z'ubuntu. Aho muvangaho umukobwa yakwemeye bibi. Ona karama kubisa abasore baraza kumwemera. Bari kumwagiriza ubusuma. Baraza mukiba ngo twarayibagisha. Izi ni ingaruka z'ibyo wakoze mwana. Subiza ibyo wivye ariko. Amapasteke bivye aracahari. Cyangwa ariko bika kare. Narizi ngo tuyitafari iki gisuma naco nta. Umuderaga ibya akora. Niba mwabana kana kamanyeri kabisa. Uyu hagiye byaswe kwa. Imigerira. We. Ariko utu tuntu tuzi ko ndatuzi mu mafilimi bashinwa honyine. Ibintu byahinduye isura. We bisasu. Waretse kwiba ubusigaye bumbe bamutayemo. Bariko barakubangamiye uri mu marira. Tubatuma kwiba mukaza kugwanira ku mihanda nta n'isoni. Aba ni bene wabo yamara raporo yaratanzwe nabo. Nyumvira induru. Ntacu umukobwa gufasha muri ubuzima hambavu y'induru pe. Niyo mpamvu ugiye mu kamodoka kanje mbonye umuhungu mu nzira n'umukobwa mitano umuhungu umukobwa agasigara. Huko ipine mwe ritobotse uwo mfasha gusunika imodoka nigiyungu bana yapaki. Mugabe ikibazo cy'abahungu nacu arigiye bakunigira mu nzira. Imodoka bakayijana. Ibintu byose reganiriske muri iyi si no. Tuzokwitwaira inkumi ntari. N'ubundi nizo mugenda muyaga. Ahongo se mumba mwovuga ni katari mirakaro yonyine. Bose abanzara ariko sha. Kwa turabisubiramo nyuma ariko wewe kwanza urinde. Barabizi baragiye kuhiba. Ariko boko kindura cyangwa tugutemwe nawe. Cyangwa tugutemwe nawe sha. Baramutwara. Ariko sha peti. Wewe tugutuma kuiba ukazana ndege na biso ibi ni kimatama nga kijumba. Turashize. Bodyguards bamunazemo tayari. Ugikurikiye muracyumva abagabo n'abagizi tugenda. Bamutamu we twagiye. Barumva bapaza umugambi wo gusubira kwiba hahandi umva yo bari amahoro. Nta nabarinzi ubagihari. Nuko bikoreye umuntu baramumanukana. Bose bafatiwe hamwe ahubwo. Yose ngo namakosa yawe. Muteseka nibe mwanteye mugomba kunkubita. Banze wanje. Wewe muhatwe yo gushaka kwicwa naho mukorana. Cyako bisa ndayo. Ariko manzo yindi ukuntu ngaha. Niyo gahunda ya mbere. Ndakwicira. Amana kuziri kuba indege shaga tuza karangajwe bodyguard ari mu gupfa hariya sha. Muna gutera ikiziriko cy'ubwacu bakubohoye inyuma y'amasanga aho ukumva gatuza n'umutima bisa n'ivyimutse Samuel. Ariwe byanze boss ava twibaza impamvu twoguha akazi ukazana imizozo waca. Ibyo nivyo bandanye kupe.
nta deni amurimo n'ubundi yariba akazanira boss urumva amurimo ideni rihe ntaryo wabwira umugabo nk'uyu ngo nta deni ngufitiye uri kuramusotora buriya kugira ngo nta deni umfitiye mwana ibisigaye murabyumva namwe wewe fata atangura kwibohora bucece mu gace turaza kumwica tumukatagure ntaco kurikirana azatya ahereza mugihe we nawe gira bataragira nabatangura kuyihambura uzi ni nkuru kidaho rimwe kabiri gatatu kugira ngo tayatwewe babatamu bose nibisazi turabazi bose bigeze gukorana muri episode ya mbere none ibaze baramutse bafatikanije kugira ngo bagwanye duduwi bangu uri tayari muri mu kibazo rega murabazamuka muri kibazo cya mbere mukaza kuraya ibindi vya nyuma abana ndogo urabe filmu bo bariko baraza tugire bataragire hakuna shit sabatamu wowe banyabwenge basubira inyuma banyabwenge bucece ariko muri kubona ako kantu we filime ko ziba zaje zamenetse kaburi ngaho gusa ngo ngo nta subscribe buri mu bikiyo wangu macho mia tubatamwo gahunda twagiye suma vyigize abakomando ku nguvu rumwe turashize ndabira uyu batamwo abiri angera kandi ari kurandi oh hey are kurandi wowe buretse turamara gute yongera Johnson y'umwaka igihembo cy'umukinnyi mwe nako cy'umudirector mwiza wa Marengo award Marengo cyo bita award Marengo wewe riko ko turi mu bici tubamo aka neko kaguru ndapfuye nakurekura ari kurubana ragenda wangu oh pole apfa kure kwirindi kumbe uyu gupfa kure kurabiri yihuse ko nka bamutamu reka amajambo ariko yapfuye yendure banzu urabe wewe kumbe amusuku yagatwa barandahunze kumbe nzamujya targets iramunosha nze nsubire yaguyeho turabamaze we twagiye reka ubwoba tugende mwana uri wikiwe okay buhoro bafata inzira kumbe ari ako barashe ku kuguru tumufatiranishe namuze ngo reka tumufate wapi mufatira nande mwana tumufatirane arongera apfa kwe baranyishe zosubire sha ikibazo cyarangiye hasigaye cyacu nawe turabinoza ariko barihe barihe bango tugenda ariko nesa sivyo turimo
cece kugira cyo ugasanga mwatezwa gaco none bakabarimbura shawe. Hello wangu abarabansa bari baje kugwana batanguye kuba ba bucuti kuri kandura ikosa rito urapfa kandi kirimo mu dukunda ubuzima kubera twavutse twisanga mu buzima nyine yamara kandi no dukunda ubuzima nuko utazi urupfu ariko kandi imbere yuko umuntu aba herega yabanje gupfa bombe sa nimba waravutse muri 2 muri 19 bari mu bi we mahabura vayo wangu wengiye kukwica we babita imikango arabona kwereka kata itabaho ugahabuka ngira ndetse agaboni kabi wewe arabona kwereka utuntu ukikanga we akaje we aza ndetse yaje umusazi yaje umusazi oh niba muzi nkende y'insazi rero muri Rough of Vajra uyu musore bigiye hamwe bigiye mu Bushinwa inkende y'insazi vayo inkende y'insazi vayo we nkende y'insazi bayitamo ndapfuye nkende y'insazi barayishe aya bana nivyo busaze nga ariko ndacaza mwana ndacaza uragarutse nkende y'insazi rogira kandi katugira mutaburetse nkende y'insazi wewe barakubita nkende y'insazi yarakubita fata natwi barakosora n'ikindi gihe mwana muze mumenya aho muyobera ariko bodyguard mugenze ku rundi ruhande baracagenda arondera uko acika ako bahu yaragahitanye oranyambura inko urinde unyambura inko nani isoni bakwereke ku rundi ruhande ubona baracacika aracagerageza gucika harabonye waje nabo mbona twaba maze n'inkende y'insazi ndayihitanye ariko nturaheze ibyo wacu buri mu biki dusigaje finale bantu burakeye tuvyereka abagabo kora subscribe ariko